Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Vyake gima umwanche muligeria nigo charegire chinseso to chia bono morogoba astogo kumanya amangana maya ali abereka gwatika kurwa chinsemo nyora yonsi nabo kuyabwate wetera sense meri mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV letera nenkerubo Frida nigo tokubatenere Brian Achaka Misef na boigo Barnabas Sondari na boigo Kevin Mowoi asofeni kebna chibi channel yogi legukira sole asinchera ya bene toskaro mwancho muligeria tangu turaya nyara asinchera chukura mana chinga kichechi campaign. Mimi nimeona hii mswada wa kujumuisha wananchi nini kinachoendelea pale bungeni, hii mswada iko sawa sawa. Abamenyi bebunge ya West Mugirango gukwanira igoro y'umuswada umuyabo gusangirelia ebirengerelyo. Karibu sana mwanchi muligeria tusanga sobwamo muroberi w'abananchi bokubatuka ebirengere byabo igoro y'ili chiko riri abekiro gosibwe ebunge asomuswada bugosangirira ebirengere mega yo gwikirania magendero nigo muroberi yokorekana asya bisi cha CDF ase ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo mubaro monene bw'abananchi korase ebunge yo bakogwesokya na gwikirana ase chinsemecho ase babwatuka ebirengere byabo sabange babo batebire buna nigo lichikere libweneta kubwatuka chinguru chinene mono gochya sabananchi kubwatuka ebirengere byabo ase mirobirinde yonsi gwikiraniwa ne serikali nige gikarekyo kyaragwa ne komiti y'itenene tamangana yelichikwa ase ebunge nene mono asaba jumbe gati yabo Otienda Amolo bwebunge ya Rarieda mujumbe Mochore wikemagia ODM Kipchumba Kimuge mujumbe Steven Mogaka wibunge ya West Mugirango asibagendete kora umurubiri yo bono iga murikito Steven Nyarikembunde na mange asege karekyo kyarawane kamati eteneta mangana yerichiko ase bunge nene ase gati y'abajumbe bari baikirana yorarieda Atienda Amoro mujumbe Mochore bwe chama ya ODM Kipchumba Kimuga mono mujumbe bwa Roro Moske Steven Mogaka ase yakorekana samagaja CDF imeyo mocho Nyamira ase yari baga bamenyi banyamira kubwatoka chingwa na cyabo atekana no muswada umuyiya oyu barengetie go chiwetie bill asomonwe Kenyandanza bu public participation bill. Mimi ni majority leader bunge la mwananchi Nyamira County. Mimi nimeona hii mswada wa kujumuisha wananchi nini kinachoendelea pale bungeni, hii mswada iko sawa sawa. The need for independence. Those people who are taking care of this bill should be given independence by the constitution. You find that the government the opposition side they sideline on the other issues concerning the bills. Bantu babere batatu naro chega liabo nyamato babere batatu ngabangura ngurugoteli ngabasayini nga public participation nje nakane tekwa wala ekiaya nje ko barangere urezi bakora ndatu akoriye ba Kareka kimoke betanya ngomonde betanya na ichumba yoro pya bantu for example unebito kwenda to ko kwa sese ya Kenya. Kabla tuletewe ama chakula tunapenda kuja kupitisha maendeleo, sisi wenyewe ningependa kusikiza waheshimiwa wetu na watomaka naona kutoka hapa kwa zile vitu zenyewe tunahitaji. Baro munge oria sokya nigo hoyo koboko kobomo wanjirana ebir yerache kwa umumenyi kobaga kubwatoka ebirengereri byaye maiga serikali etarakora kinde yonsi egento bareire obuya borache kobaboko baroro anne mono korigereria gati yabiria bitungetie umumenyi bene that going forward
Public Participation Amendment Bill is a very important bill, especially within us. Kwa sababu siku mingi tumefanya kitu inafanywa kabla ya kuhusisha wananchi. Sisi tunashukuru Mheshimiwa Steve kwa kuleta hii maneno, tujumuishe wananchi kwa sababu tujue nini serikali imetuletea na nini ambao serikali itatufanyia. Itakuwa vya hivyo. Resources pesa kigo tumeka na kitwacha kobori na ikiaga kikorwa jena na batema iga na serikali yatorose ni patenti akerege ndekiyogocha amaje munaya atoko isakala muneri yatoko none transport mwana icho yamira Manyani gatiende nigo baerera tabo bwegenwa bo wikiwa kigima kwibirengereri byabo guika kurigereri waso mwerio asekeria bakweranga nigo babaire bakubwatoka chingwana sebirengereri asekorende keri kirase bunge nene yanyorekana nga birengereri byabo mbiriko bekwa so roboti ro mwerio ipi iko swala kabisa. Nataka kuambia mbunge wetu akiwa one of them kwa hii legal team, ipi tumekubali kama wananchi wa Nyamira hasa wananchi wa West Mugirango ukipeleka huko bunge kufanya hiyo amendment. Tafadhali msoi kitu yoyote, mtengeneze vitu yenu, ipeleke vile ilivyo na vile wananchi wamekubali. Nigo bono ibirengereri bigosangeri wa sense ya Kenya birachi kuirwa na cross roboti urachi ko baruko bwato kwa na koheranga gose ebir eyo nechikoroserwa hase ekatiba ya Kenya. Na hayo maoni mmetoa tumeyasikiza na tutayasikia maanani. Steven Nyarikiembone, Nsoko TV, West Mugirango, county ya Nyamira. Omugabana bwe county ya Kisii na baraibande kurwase county eyo nigo bayetalire enka yo moteli Nyagusira Kevin Ngiti umanyikanite buna Van Quiz ase kinyorokia matagaro ewadi ya Bosoti sengere nsemo yebungi ya Machoge chache eligotenena na bayigo ko Yeremia enkeyo manyana bo nigo mugabana arati alira yo gocha gotenana enkeyo chinga kichiga cyobukendo bonene nagotumanya mulikito Wycliffe Orenge. Unenchira yamo yokorenia koboko na bago kurwa mabombaye gocha senka yo moteli gyatanya gusira Kevin Ngiti uyo manyikanite buna Van Quiz yo sito gimabwaye asenya gitari atabaka magiga yo kobo morira setegeke bono nigo mugabana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati amana baraibande kurwa ase county yo bayetarire nkeyo hereko yagombya na bago gotenana nenkeyo chinga kechiga cyobukendo nebirero ntetengireri bageringe omungno mwabo mwana Van Quiz Paul Mwana Pole Mukava ni quiz no mwana omukota maitiko stato mwabana akorete ndeke ngena achire by Pole ne family ne kenyoro alafu na umwana oli mongnoye shiza yanga Mwana Pole umwana oli orare karomoke sana nande nabangocha kobo omuntu omonene ase ense ya artist story na wantu metenga lyo mumuroyo agotera buya ngende kigagenda ali kagenda fairo mpaka buna waikire gabona iga endo kya kabere na goteba endo ngiro mu MC itateba tokonyo musubati yubika anyore gas igose bono gaki ara anyore gas kwanza endo kya kabere your excellency omumuroyo gagotera tebnesuja ando cho mweni bnesuja tokole binte usemo matesi mbantu tam kako kwa na ne amate asenka ya Nyagusira Van Quiz gotoka ase kanyarukia matagaro eward ya Bosoti sengere nsemo ya bunge ya Machoga chache nigo magabana Simbarati amotoge Nyagusira kabo moteli omuyana boigo ko munyora asa kabo motero mutangani tegima kurwo gusi ko morosiri watera wasalira yo guchekotena nenkeyo asenjire bwenlete Van Quiz ogotero gogotero okubekire na kugutanga nipi abolide Julius nali ajo na abolide Julius ekano mwana oyo nanyora to hotel ro gotero gatebanga tigande nteru mwana oyo ndedo denga ekero mwana oli aterete ogotero uko na kukolese ringtone agakana egaso ringtone asa enkonyora gusine shiringe ya mogo seso mun indage tojo kwane nkurusi nayo sori kera iguro sori
nkoreta asiga naye naryo urareme mo wanje boyo Banyana bonigo abarai bari bataranere engati yabo mu MC we wodi wa South Sengera Pito Kelio mu MC we wodi Masige West Muske Jacob Bagaka mu MC abachore kurwa sebunga ya Kisi arwa amagomba abo gokia asenkejo na ndo mwana utikaira mukega abana uri mwana uyo utigaire no mukebugo gukumia onye ndiya kuri university umwana kangambara kare kuri university ono mwana utikaire munari gagweka na ngina nabora anyana ngo konyarare na ngina tanyara kwende kirato kigabana ngina na ngo ni piafu umwana no mukemono umwana uyo uraire okurukuva ni quiz nentakana ekora mama abwe ko karteke uraroro na ndo tigire musubati oromoke sana actually abantu ababo chabatoke mitandao bateteiro umwana uyo sana yo kurukuva list bakomotetea tanya kombona namororire bagotebanganya gokunyara tigasimba mukonye yekoera bamaite ngaye muno muntu bani quiz na gwanjite sana na goterta so gotera kwa ekere kwa ngubor chikura 2022 na barara ka gwanjite nige amati ya Kevin yakabona mbyemono asogotarerwa n'abaraya bocinga kechiga babwate birere binene itangane goteka ngambye na sombo gabano itoko nyaribaga oya gotwakora senke gai nande boy wantu akokira senge njo arule hadi umwana oyo tigaire gaiga nakamana kaya gake nganko mukonya ine rera mono ko gani wite siagera umwana otigere no mukesana Nguripoteri Soko TV Koro Matagaro ensemo yabunge machoga chache county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge Umukonyi w'umurai w'ikiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigagenda ikubulia abananchi kumusira siganga yayo kuligikirwa cy'uburai bwense asobochori ubule busyo kakwana ime county ya Nyandarua ekero y'ukwigora cyabisi kinye cy'ikiama gya Jubilee Matiang'i nigamochiriye abarai ali bakwenekia siasa cyukora manasera atebire nigarache kwenekia siasa cy'omurembe mulikito Clinton Ondigi na robot yure Omukonyi b'umurai w'ikiama gya Jubilee oyibo igokorie kirego cy'uburai bwense Dr. Fred Matiang'i nigagendereire kumuchia serikali ya Kenya Kwanza sogutaikira nimiroberio ao ya magendero nobokorerio buyasa bananchi asa mochire goturbanirwa kwemiroberio yachagitiwe inse serikali ya Jubilee nsyuburai bwaye umurai bwense mukuru Uhuru Kenyatta kwa sababu wakati Jubilee ilikuwa mamlakani tulikuwa na linda mama. Hiyo linda mama iko siku hizi. Wakati Jubilee ilikuwa mamlakani tulikuwa na masomo tunasaidia capitation kwa shule zetu. Hayo masomo yanaendelea vyema kweli siku hizi. Ilinda usalama tukiwa katika serikali. Simuona shida vile iko kwa usalama nchi yetu ya Kenya. Tunataka kurudi kwa serikali kufanya hiyo kazi. Injinia ile hospitali tulikuwa tunafanya kwa ushirikiano na county government, national government ilikuwa iongeze 1.2 billion alafu waendelee mbele. Mambo kama haya yote imekwama. Kuna hata barabara nilikuwa naambiwa hapa na wananchi wengine wa Nyandarua kwamba imeanzishwa mara 6. Inakuwa launched 6 times. Imeanzishwa mara 6. Kuna kuanga na shida kama hiyo wakati mwingine na mnajua vile nchi yetu iko. Tusiji tukiomba Mwenyezi Mungu atatuonekania tuende mbele. Kago kwa nasumo igabuku igora cyabisi kinye cy'ikiama gya Jubilee ime county Nyandarua ensemo ya Olkalau Matiang'i nigo aenekirie buna hebyama evidence obomo bwensemo yo kwamerera serikali nigo bire yamo na imiroberio negenderete yo kwenekio kubwaterana bosibo bachorio bonene asagenderire gusaba barai kwenekia siasa cy'omurembe no botoereru moja wa upinzani opposition unity sisi kwa pamoja. Na hiyo ni decision ambayo itakarua vile ndugu zetu wale wako katika DAPK wakiongozwa na mheshimiwa Wamalwa, hao ni ndugu zetu. Wale wako katika Democratic Party wakiongozwa na Speaker Justin Muturi, hao wote ni ndugu zetu. Hakuna shida hapo, hakuna mambo ya uhasama, hakuna vita, hakuna matusi. Tafadhali na waomba tuongee polepole, tuzungumze na wananchi wetu, tuwapembeleze, watupigie kura na tuende mbele tukiwa pamoja namna hiyo. Ukwana somo igoyo boigo no mukonyi b'umurai w'ikiama kyo kabere Jeremia Kioni uyo tuguteirare chinkwana cyabere chikwanekiwa Samotka Bwangoiga bunere no murai w'ikiama gya DCP Rigathi Gachagua mbabwate ngusanano ya gisiasa Kioni nigatebire nigo bare amo na baraibanda sensemo yo kwamerera serikali kwanekio burai bwa bono nkorwa borororo abosibo bochorio bonene. Mheshimiwa Rigathi Gachagua wangapi walifurahia?
Hata mimi mwenyewe nilifurahia sana, kwa sababu wengine wamekuwa wakiweka fitina kusema sisi na mimi na yeye tuko na vita, na mimi na yeye hatuna vita. But I want to tell you what Gachagua League G has achieved in the last 1 or so years. Raila was unable to achieve it for all the time he led us in maandamano. Abara yabo niko bondo basabire abananchi kwerikia ko baba kichukura elyo komusira Fred Matiang'i asiganga yaye yokoria oburayi bwense elibalente oburayi obya na magendero. Kwa mapenzi yenu, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, ikifika wakati huo, mnajua ile kazi nimefanya, mmejua ile kazi nimefanya. Nione wale ambao mnasema mtanipea kura yenu, tafadhali twende mbele. Nataka kusema hivi, mimi niko tayari and I will not let you down. Asante kwa our presidential candidate Fred Okengo Matiang'i. Hebu mseme mzuri. Okengo Matiang'i. Clinton Ondigi, Nsoko TV. Abwatani bekia magia Progressive Party of Kenya nigo basioriro morobiri boko bekekerenga kiabo gokia abananchi eliogo kinya obonyamasi bwaye murayi bekia mekyo Evans Misati ka okwana koraigo mocho Nairobi nigatebire una chinga kichigense ya Kenya nigeganiti ekerenga elioko genda bosio anemono asobochori obonene bo mwaka bwikiri bobere 2025 nebere twabwate okolonjia egendo ideology ye party. Ideology ye party nga kiya ntubune party totenerete. Chipati chinde ya Kenya diniko bakwana bobe because bone mo chairman yobo. Lakini e chame ane ya eseri tukolia lero gotwateba nga igototenerete egento tokoroka social democratic developmentalism. Yani nga amagenderero aria ako akero monto obosibole na inde equitable distribution of resources. Kale chaba gusiba ito bonsi pi asogo join ye party ya Progressive Party of Kenya na inde bali bagoteba nga ebyamambire bitagete ko baamo mbuya lakini ebyama bitarabaamo gose batebe nga zoning nere bagokore ebyama binde Muinyolenga on average ase every political opposition ngonyora bantange 6-7 bakoligia ekeroge kiekemo so ekerogoligia elective post yemo togote yabantu ngabono baso echame yemo bonsi okunogo ogokiri demokrasia igo abantu babwate right yabo yogotena ebyama bibuche democratic space yebe ni Nairobi twebangire buya abana baito baitirobote twebangire ntoganyete efirimbi gekobuga ntokore zoning muno mogusi ase toroche toengerete na tobuga tomo murako somo subati ora tokonye tochimotwe ntobe nyuma yaye tumusapoti toire birogo saba bia oba MP tukatware birogo 15 ase ebirogo tobugate 85 watts 15 tobugate ebia MCA so omwaka oyo amatitiri ntobugi egeko garanto nyora abana baito baratobugate sinarobia baigore chiobisi asitoko enda twanyora chibasari asitoko iramare ebirero byeito twaigwegwa igonde goteba nga embakasi sauti abagusi bali torororo into tolete maturity around yeye ochakire ebirogo biri byense ebirogo byobo MCA muna nche kukwana nyote nene kirogo kyobo MCA mukuru kwa nchenga Mwanchi muri gwikira gabo no gwikira mweli bwo kumulikira amangana maya asobotko obwarero kurinde tuskale ngosatora sensemeli akabere ye studio asora abego kumira nane barongo ya Clinton Ondigi yora bekagosanga no mweshimiwa kurase bungeri ya North Mugrango Joash Nyamoko elindo mwanchi muri
bego kumuboria amaboria aliobwate kubwatikana amagendero ase ebunge iyo nimete ng'abange mbaga nitigo tukobwa rero baigwe amang'ana arengete ereri gomwanchi muri atoskare kunya kwarigania amaboria ago ekiagera ng'a ntoeroberete obwaikerano asogo koretere nkwane iyo ya bene.